Amazina ganje ni nyetwa Kanyesije Kenneth kandi obinji barukumanya nka brother Kenneth nangwa abanyarwampara bangi Israel erye kibebi cha Rwampara East ninyenda kusima rahanga abwa amazina ago. Ntwire ninkora na Radio West kandi na TV West kumara emyaka 15 nkijaha mwaka gw'2010 ndukuza kuijaha nkaba ninkora na media house yemwe kandi yenjiri ningashi kandi ninkora na radio yebyedini ina binkorire emyaka nkamushanju kuna shikizo bwire ebintu byanje nimbikora kurugera ruhango kwangu akwakungaidinga ningo kwakunyebembera kuna shikizo bwire mu radio yeje inabire mperizemu na hurira kanarinjira ngo nshime kuba nindugamu nimpangusya ahanjire inabe nimburura abo kubo bwirobwe enjire inabe nimburura radio yejo ikaba nehururwa already abantu abajunurwe just abo ko yongera guma no hamye emyoyo yabo ninga no yongera kuba manyisa amazima gari mu kigambo cyaranga konkaranga yamperezo kushuro kugira ngo haruho abantu abatakumanya rahanga abatakumanya mikoreye abatakumanya ngo naruhanga nabasa gukora bikuru nebyo kutangaza ninga nabasa kujuna mweno omunkora yemburura yenjiri yanje nkaba nimburura njiri kurabiro mu radio ranganye bembera mu radio zabe zitari zimwe na zimwe Radio West ne mu radios ezinabire nyine cyetengo cyo kubasa kukora kandi kureba ngo ururengo runabinduho na radio rurengo yabereho ndukuteka teka ngo baso butabasika konko muri nyine ninciriza ngo na ruhanga byona nibibasika nashaba ruhango go wabira mpire ekiteka tekwecho ruhanga yangaidinga ningashiyanye bembera ngo kundakikore though no harabe habira hariho inshingizo nyingi ezabire zitakubasa kuncereza gukora na Radio West mukamaranga yanyebembera kwijo mu Radio West kandi obwirobo kekiri Radio West Limited kandi yija twazo mu nkashangerigere om Radio West Limited then tujiro mu ahansi ya Vision Group obwirobo tukatwine orumuri tukatwine na Radio West kandi TV West keta katandikire twija later twatandika TV West mukamaranga yampemba bazi okubasa korre bintu ebyo bishatu kandi nkora na Radio West orumuri wirobo tukatwine editor bakumweta Mwamedeus Rahangariyo mukamaranga ahori akwerezo mugisha akanyamba chango umurigendo rwanje ntandikire gukora na Radio West na no kwija Radio West abo kuba akabana ngaidingo kunshime kuba nintwaze ibintu ebyo abo kwa kariyo wishemwe mwe kunabire mbaniza kugira iki nakora mbanza mwebuzaho iki ninkikoranta iki ninkitwazanta kandi abasa kumperezo bwire bwe no byabaru mukama wanje ara editor konkamperezo bwire he was a very free guy mukamaranga akwerezo mugisha ondijo wanyambero mu rugendo rwanje rwo kwegita family ya Radio West akari the late now tugaragara matujo Salongo may his soul rest in peace akanyamba chango omukunga idinga because nkanchiri nkomwana ntaka bicengere ntaka shwire nchiri mu rusigasigazi mbwene ndikwenda gukora nk'ibyo kisigazi konka kanyeta anjeri wakananye yitera pastor kuyabe ajya pastor first come here nikoyabe ajya pastor first come here anshitamisa azangira tati now the show was very good and balanced so matojo akategura mu yampurikiza ahurura kunani nkore ibintu byanje akanyegese kintu cyango munonga ahabo kuba akanyegese ko kubasa gukora media ukajugobamo na nabantu abo kwereza bakakugobamo kandi niyo kabasa kugasera ahari mukamarahanga muhumuzeje abo kuba akatwaro mweno aho nashire Radio West mukamarahanga mpire mbabazi kumara imyaka 15 umurinye ni proxy marhanga ahabwa abakama banje abunyizere ni ntambura nabo nkija na tunga mukama wanje namweta Moses Ateng ogwe na wakija yankorera wonders Moses Ateng akanyegese bintu binje munonga kuyizire nawe yanshepingo muringo gwe ahabo kuba akanyegesa embinte byanyegise akanyegesa ngutine ekintu cyo kuba noye nango ukore ekitaru kubasa kubasika abo kubo umuringo guyiziremu kuyabe na ende bintu bye ito hino kutwa bintu bikora bwene kuyabagambe gira ngo ekiti kikabasika manager ekiti cyarabasike konka akabemeragira ati no it will be possible. It is very possible. Agira ati iwo no ikiriz no teka ngo tuchuru kubasika konkane kibasika
let us try it tukigezaho finally ikintu cyobasika kandi ureba cyakora so akanyegesa ngo buri kintu cyona umuringo gwo kucendamu na ruhanga kwatanise na ruhanga wawe nikibasika we bari mnonga my former boss kubwa hati amadaraga kiyongera yiguru konka akabaru mukama wanje ar manager ahabwa Radio West enda kusima Dickson na ndinda bari hawe anbwa hator manager wa Radio West abasize kunyebembera I think mureba nka mukama wanje kuyonyoni mureba nka mukuru wanje na numzire na kweta kuguidinga no kore nshobe na we muruwe utakashabiro kusasara naba yakusasira kuna yegere personality ye nayega nebintu binje bimwegireho nko mwebembezi na hati noreba na kuganangarira mama na jatu brother Kenneth humura no borabe waruga omukora nitwe konka humura tuti hamwe niwe mwenore no muntu kugarira mama omurengo rwona no muntu kore mirimo ye kugira ngo no bwako bari umukama wawe mwamura hamwe takwenda ngo abantu bamanye ngo umukama wawe icyo ne kintu cy'abantu bace kandi kimbaze kumwegaho no muntu uri kufayo kugira ngo hagerekeze ubucone cyakwikaho oba no nahashongaze byemerimo oba na hari yonko muntu nanaenda yemerero mushongejo agisolving ninga shagirwanerere kureba kango watunga oburinganiza omucyoro kubanora bamo we bare mnonga bakama banje bona ba MVP Daniel of course producer wanje atira producer wanje kumarubwire buri webari Adera Benda gwakabaho producer wanje yabare mnonga mukamaranga kuhereza umugisha ukankorera ababona kundi kubagamba buri omwenyizire ningire kinamwegamu kandi kinde kimukamarahanga yanyambire no kugira ngo nyowe brother Kenneth umukureba ni nkiriza omuburi buhabuzi bwona kandi no mu guidance yona umuntu yangira ati ikintu kibi nimbanza nkireba bwenci yangira ngo ni kibi yangira ati kireke ni nkireka nareba kitakunyamba yangira ati twazote ni twaza oba nankira ninga ni mukira burahabuzi bwona nimbwakira ni nyesigana nico cinto kibaze kunyamba kure ngo nabasa crashinga nabakozi batahibanje umubakozi of course tumukabura munko butiyo konka nintekateka wabuzo umukozi we nampa ati no kujya timbe nyine nshonga na brother Kenneth nanye kandi nintekateka taro umuntu we no nyine nshonga nawe ahabo kugira ngo buri yomo wena nimuhereze kitine sace ngo kwa kubari kandi kumuhereze kitine sa nawe nabone ko batwire nabampereza kitine sa umurugendo rwanje of course nkijana igita ha TV West manager Santana Ronald we bare mnonga kunchereza kuza umisho gabantu kuzaha TV nanye nkagamba abantu bakikiriza rahanga kampe mbabazezo rahanga kampe zembabazi zo kuburure njiri nyowe tinkubimanya tinkumano kuntwire nimbikora konka rahanga n'uwatwire nabikora konka of course kora biromba kama banje rahanga natwereza ebiconco konka wotabwiye no kuwabye exercise kuwabikora teko munkora ekiconce cyonco baso butarugayo manager Santana nyenda kusima na timu yawe no kutwire nokora nayo kubasa kunkiriza kuzaha TV yawe kuzana mu TV z'abantu kabasa kugamba hakigambo cyarahanga abako nicyo cyango cyantwire mu TV kandi mukamarahanga kozere bikuru abantu bacira abantu bajunwa abantu bagarwa mamane abemitima yabihendekire yagarka mu nteko abantu babaje ubujuruzo bwe nimbutunga burukunkuba ninza hanta wundi kuza mwene insima rahanga urugendo rwanje urundorebire mebintu bingi kuko nabagambira konka ikimbasize kureba ninganyirwa mu rugendo ru icyo kubanza necyetengo cyanje kugira ngo nyowe naburure njiriye ninga najanjaza amakuru marungi gekigambo cya ruhanga gagiro gagasira akabible negambo muri sango kigambo cya ruhanga ticerere gahari kikijaha auturi ninga kikijansa kikagarukira yaho hati nyowe naeza kuburure njiriye omuntu obomwe ninga babiri bakargayo baka emitima yabe kabukara ninga bakakizibwa ningo kwikiriza kwabo keyongera yiguru oba bakikiriza Yesu Kristo ngo mujunu wabo nyo murinye niko kushemerwa kwanje abako benjiri nugo man ganje niko kushemerwa kwanje nugo magara ganje nyo brother Kenneth yihiroho omuyire henjiri ningo sho muhiro Yesu Kristo nabataroho ahabo kuba nugatwire gari yamagara ganje nkabe nabire nafire tini wabe noza kunya mukamarahanga kankorere byembabazi kuza kwija Radio West no TV West mazima umuntu karo kugira ati nyowe ninye nabire orutindo rwa brother Kenneth ukurabira mu kugira ngo aza ha TV West ninga Radio West araba nakubiye omuntu wandesera ha Radio West na TV West no ruhanga woku
wenka ahabo kuba nuwe yangayidingire nuwe yanyebembire hakahariho kikakirinke kitakubasika konka Ruhanga yakikora cyabasika nyenda kumusima kandi ekitine sana kiguma kirye cyeye ahabo kuba nuwa mbasise buri kimwe cyone kimbire niza kukora oba no programs ezedini oba tezedini mbanza nasimba amaju namugira ngo egi program yinazamu Ruhanga niyo kumanya ni wantu iro program ha radio ninga TV egi ebindi kuza kukora byona mbwene no manyo kunda abikore nyoti nkubimanya Ruhanga ngayidinga agira ati twazoti koroti jiroti mbanuko natwaza kandi abantu bahebwo mugisha so nyenda kusima Ruhanga otwire nangayidinga akwatanise nabakama banje aha Radio West nganyirwe mebintu binje munonga echo kubanza nkija ndisingo Radio West 2010 nkandi nkanchere singo 2010 rukwaho Mukama Ruhanga yampereza imbabazi yampereza mugisha yampereza mucara wanje ni mukunda munonga anzarira abana bana turuko abutuyino bwa hati Mukama atwire imbabazi ezo kandi mucyaro gwa twire na supporting igana zindi okugira ngo mbwenu na n'umukubaninza ngo kwirema nabarho kugira ngo mbase kutambura urugendo rugono rutubase kutambura ndokuhereza nko munyamakuru bene ntwire nimpereza nko munyamakuru nko mburizi wenjiri kandi umuhumuriza n'ebintu binje munonge bindu ko bintwire nikora umwebembezo mbite bitari mwe na bimwe mu groups zeminyeto mu groups z'abantu buntu Mukama Ruhanga mpire imbabazi okubasa kwebembera mbweno ico cyo kubanza neco mukazi neka ico nekitinisa cyangu Mukama Ruhanga kiyampire kandi yamperezo mukazi kutina Ruhanga yampereza abana bo kutina Ruhanga yampereze kanunji nyenda kusima Ruhanga wecho Ruhanga kinde kiyanyongireho akanyongeraho abahurikiza abinayigisire nabo kugira ngo twatanise hamwe tube kintu kimwe because nkani impurura nabajya nkani ngayidingwa Ruhanga nkani impurura Ruhanga nanje misereza kwatanisa n'abahurikiza na hata muntu bire kwatanise nabo twahindukira umuntu omwe kugira ngo naba mbine tabakureba ngo ni nkomuhereza radio bono bandeba nkamunyanya bo bandeba nkamukuru wabo ningano bandeba nkamurumuna wabo eco Ruhanga kikozere twayamba no mbintu binje munonga twakore kibina nabaceta abanyakirasi tukabanza kuceta late night class ni actually ni yeje uniform yimukureba njwire numwe kuruga mu banyakirasi ekibina eco tukakitandikaho program ekene ekorwe cyo kugeta late night Mukama Ruhanga yangayidinga nabajya ngo program yone yimbire nizemo Ruhanga mpereza guidance ukunda gitwazi kure ngo na connectingana n'abahurikiza banje ninga barebi banje Ruhanga yangayidinga mu late night ejo twatandika ekibina cyo cya late night class twarunda n'abantu emitwaro n'emitwaro abanyegisireho tukatambuza urugendo rw'ekibina eco negisha ekibina eco kiruho niyo uniform yimukoreba njwire atubwa hata nbacita abanyakirasi kandi association ekikozire bintu binje munonga abantu bakundine abantu bahwerana numa umuntu kushanga mutine kakwate konkaro kubasa kuyamba kucira umunyabuzare wawe ningo kutura nawe kurabira mu kibine eco ejo achievement mpango no bundi yampa bari bandeba nko umuntu watandikira ikintu kibakwatanise kandi kibakozereje ekindi ndukuza kwija aha Radio West mkaba mishomo yanje nkanta kagishizaho nabire nyenda ahabo kuba nkaba nkijizira harengo rwa certificate ahabwa journalism kunahirize kwikaha Ruhanga nabo yangayidinga ombwirobo nagarkana upgrading emishomo yanje nagenda nashoma journalism nayongere na journalism nagihamu diploma obwa hati nyine diploma in journalism ninyenda kusima Ruhanga kandi ndiyo ninza no kweyongerayo na tahiro mbiye byo butegeke bindiyo ninza kweyongerayo kandi ogumza mukuzana ha campus kugira ngo mbase kumariza emishomo yanje kurunje munonga nibinje bimuranga nkorire ebyambasise nyonko umwana w'umuntu tinkubire nimbasa konka Ruhanga abaze kubinkorera iwo rukundeba ekindi kubasa kugarra mamani nenchi no kugira ngo utariye kwa masiko omumbera yone yo kubanoramo umbizu byone bikwetorire never lose hope Ruhanga go wakwangire ogo utwena tutarukureba ninga ni wuta kumanya nanyo untakareba ganta na misho ganje wogo wakwangira akakwikirizo kazomagarage jinsi abana bo wazirwe nabo no basa kushanga bona bataruho abo washomere nabo no basa kushanga bona tukubona baruho nangwa mwakuzire kumwacaro no basa kushanga bona bataruho konka Ruhanga go kurinzire akakora bya
omubyorabire mbyona nkoko uri kubimanya mazima Ruhanga nakumanya nakwijuka namanya n'urugendo rwawe urwo razimo iwe cyo rakore cyangwa no kumwesiga ukamuhereza umutima gwawe ukamwikiriza nkaruhanga w'amakomishoni w'amagara gawe akaba niwe yategeka buri kimwe cyone cyo raze gukora ukamwebuzaho Ruhanga nko kwayizire nangayidinga angayidingiro mbintu bingi ebikucara nebe minkubasa kugambira aha konka ndebere Ruhanga ryo mwesigwa ito abana b'abantu ntubasakuremwa kuba besigwa kwa Bible nukore kugira ngureko mwana w'umuntu aremwe kuba mwesigwa konko bwesigwa bwa Ruhanga nobwe biro byona nubuguma hebiro byona Ruhanga wita same kandi nayebare okubasa kunkwaterera akambasa ejimyaka 15 y'imperize ahansi y'obuherezo obu tukugira ngo niyo mazero mu media ndiyo myaka nkabirnet ndiyo nyinzire myaka 25 eyimazero mu media yona konka tukugira ngo nabwe najirugamo ndiyo ninzo mbwebembezi bwa Rwampara East nkamemba wa parliament ahundi kwenda kuza kwebembera abantu banje mbwiro Ruhanga nabwo aratwereze karatwereze emyaka yaratwereze niyo turayebembereremu ubwo twatanise n'abanyarwampara kurigerera Ruhanga ko aratugaidinge kunkurgayo tinkumanya urugendo rwanje uri kuza kubandworekerera konka Ruhanga we narumanya konka no turabe turiyo ntuzo mu Rwampara kuronda karuru ninchereza ngo Ruhanga yahereze kuchikora because obutegeke no bwa Ruhanga yahereze kuchamisiriza yakitire mu stamp kugira ngo brother Kenneth agenda zo muri Rwampara East aze kucicerera abanyarwampara Echo nincho musimira ahabo kubo butosha Ruhanga takora nshobe Ruhanga cyaro gukora naba nakimanya kandi ebintu nabikorera ombwire bwabyo ninjaguma ndiyo munyamakuru umurimbarira ndiyo niza kwigura umwanya gwo kuhumuriza abantu because ntwire ninkora program ya muhumuza radio erimo kuhumuriza abantu munonga baro hambe nishome barahaburi izoba kumbire niza kunarangiriro kugenda kwanje aho natunga amasomo buri makaro ndesimo yanja timu abantu baziya izoba rumukija najishomambeho ngatunga messages ziri kurengo muri yigana buri marukura ariko jati brother Kenneth hatu wagenda ngo iyo nyowumbe ndiyo mukayanje ngumsiriza habwawe mbire ndiyo business ya njugumsiriza habwawe hatu wagenda ngo nkoreki ebuze ebe byone mwenkanta byinire answer nkashoma messages ezo nkagambira mukazi na twari ubwire buringwa nashoma messages ezo nazimarayo konka kuna nishoma messages ezo kandi ndetwa maro misho ndukuronde kindakoreki nshobire Ruhanga yangayidinga ndiyo niza kwigura umwanya umurimbarira gwo kuhumuriza abantu aba n'undije kuba nimba ntara radio of course bine simuzanje bine buri kimwe cyona ninyana ngo abantu aba tutakazana hare bagume bije tuganire kuhumuriza kwanje kuhumuriza cyonka kuyona kubakura umuno kushaba ninza kuba twino umwanya wo guti church ninyendo nyete uncengeje neja kubetara kanisa nyondi ntama nanyenye nabakundisiza konka ninja kuba nyino umwanya wo kuhumuriza kugira ngo umuntu yije no muganira no muhumurizana kandi no mugarara mamasiko no mushabira nagenda nagarirwa mamana zakuba twina mabantu bingi zakuba twina mabishiki zakuba twina mabasigazi zakuba twina mabakazi zakuba twina mabashija kugira ngo buri muntu wena aharurengo rwe no rwarabe naenda kuhumurizibwamo abase kubona umuntu wafitinga umukizo bucogo umuntu kandi amugarire mamana ahandi nyenda kusima team Intwire ninkora nayo ya Vision Group yona Radio West TV West buri omwe no mukitiche presenters news anchors news reporters writers bona social media team ebembirwe Andrew na nabande ba Angela ba Beth nabande mwena nko kutwizire ntukora hamwe tinkabara kubasima mwebare rukunde gumeho kandi nimba Hamza brother Kenneth najagumara umunywano wanyu najagumara yo mwana wanyu najaguma nabikiriza mko kwabe nabikiriza najaguma naba respecting aninga nabahishitine sango kwatire nakibahereza rero narahanga ryo muhezi witu kutoraheze kuzo mu Rwampara omuntebe ya Rwampara East ya member wa parliament nimba Hamiza ngutinde kuza kubashwaza tinde kuza kubahemura ninjaguma ndi nimwe ntuza kusingura hamwe kandi tutegeke hamwe mukamarahanga ryo muhezi witu nimbendeze birungi mukamarahanga bahereze umugisha bye.